Waalaikumsalam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudlor bin Niza bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udna bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam bin Tarokh bin Nahur bin Saru bin Ro'u bin Khalak bin Abar bin Shalak bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamuk bin Matasyuqa bin Akhnuk bin Yart bin Mahlail bin Kinan bin Anushi bin Shits bin Adam alaihi salam.